Loron dia para telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atau ida.ida MHz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio 730. Hamutuk fale hau Padre João Bavida. E episódio idane nini tema para reflexão mak solok nudar dalang basantidade. No itena reflexão ohine baseia bahe Evangelho São Mateus niang capítulo 5 versículo 1 to 12. Evangelho idane be famoso ho mensagem bem-aventuranças, ka mensagem solok niang. Ta Evangelho idane mak itu saya reflekta hamutu ki ha loron dahulu bulan Novembro loron idane be ita celebra loron Santo Sirahotuniang. Ta itena reflexão ohine ita se hanoin konaba loron Santo Siraniang nebe ita celebra iha loron primeiro bulan Novembro niang. Maluk do bensira ita halibur ihak solok bot atau celebra solenidade Santo Sirahotuniang. Iha loron dahulu bulan Novembro niang. Festa fura kida nona konu ho esperança. Iha lorong idane kreda fotinya matam balalehang no hanoin konaba ema lubumbot nebe ema ida labele sura husina saung rasa povo no liang hototu hamrikia trono bibioan nya oing ane sa intarona iha livro Apocalipse capítulo hitu versículo 9. Sirane mak santo sira mane no feto sira nebe moris iha iten nyalet lau iha fiar no agora hola parte iha maroma kinia gloria. Sirene naram balung itatene didiak ane sang Francisco de Assisi, Teresa de Ávila, João Bosco, Madre Teresa, Domingos Sábio, Santo Inácio de Loyola, no sira seluk nebe sura labele. Mai be maioria barak maka ema desconhecido. Sira nebe subarhela, ho di hadomi maroma, ho fidelidade, e a simplicidade moris lorloroniang. Solenidade ne laos det lorong atu Hanoi konaba santo sira. Mai vemos atu reconhece itania vocação rasik basantidade. Katak moris santo ne laos ba ema balon det, mai be ba ita hotu nebe simona sacramento batismo. Concílio Vaticano II fane mai ita Cristo ninia fierna in sira. Ema hotu nebe fier Cristo ho posição ka estatuto saída det bolba mori sarani ninia plenitude no bacaridade ninia perfeição. Santidade, então lá os privilégios, ba ema oito andeit, ida nemak chamada universal, ba ema hotu nebe simona batismo. Evangelho nebe ohin haklaken, bem-aventuranças kak mensagem solok sira, foma ita retrato, imagem ida santidade niang. Evangelho haturu Kristo ninia oin, nudar mapa ba disiplu sira ide idak nebe buka atau tuir Kristo nia dalang. Bem-aventuranças ka mensagem sirak solok niang mak nudar dalang ba santidade. Evangelho hahua imagem significativo. Bahira Jesus hare ema lubumbot nia saiba foho. Ba povo judeu foho sira mak fatin sagrado sira. Iha nebe laleha norai hasoru malu. Ya nebe maroma katuru ninia ang. Moisés saiba foho sinai atau simu ukung fuang. Agora Jesus saiba foho seluk. Laos atau simu ukung fuang ida husi maromak. Mai be atau haklaking ukung fuang reino lalehaniang. Hodi saiba foho Jesus simbolicamente tahun nia ang iha continuidade ho Moisés. Mai be nia ultrapassa Moisés. Nia mak ukung naing fong. Mabe nia ukung fuang lah kerek ya fatuk. Nia ukung fuang sira hakerek iha ema ida ninia fuang. Ninia mensagem laos konaba observação externa. Mabe konaba transformação interior. Atu muda ita idek nia fuang, ita idek nia larang, atu ita lautuir Jesus, nuna ita be lautuir dalang santidade niang. Bem-aventuranças ka mensagem solok nian descreve atitude interior nebe pertensi ba maromak nya reino. Atitude sira nebe halo ita sai santo. Bahira Jesus tur atau hanoring evangelista nota katak nina disiplu sira mai hasorunia. Ne importante. Mensagem sirak solok niane la dirigi ba ema lubung hazaral. Mai be
basira nebe hili atu tuir Jesus. Oleh evangelho, bem-aventuranças ka mensagem solok niang, laos slogan sira ba humanidade em geral. Mensagem solok niang, ma konstituição discípulo sarane sira niang. Ito husu, kari katu sai Jesus ne discípulo ne, ni dalam ma koinsa, ni dalam maka atu moristir mensagem bem-aventuranças niang. Atu moristir mensagem sira bem-aventuranças niang, mak moris evangelho iha nina forma nebe radicalio. Kata kita lautir evangelho radicalio, bahira ita moristir mensagem bem-aventuranças niang. Agora mai ta hare uituang ba mensagem serne ide-idak. Laos hanesan sira laos hanesan lefong ket-ketak ida, mai be hanesan unidade ida, nebe saindar mapa ba ita ne viagem ba santidade. Primeiro mensagem mak solok basira nebe kia ke espiritu, basa reino lalehan siraniang. Nia kolha kona pobreza espiritual. Pobreza e espiritu niang mak fundação ba mensagem solok Jesus niang. Ne significa reconhece ita nia ane dependenti ba maromak. Reconhece katak ita iha dependencia ba maromak. Santo sira riku iha domin, tambah sira kiak iha arogansia. Sira hatene katak buat dia kotu mayusi maromak. Santidade hahu, baing hira ita husik autosuficiencia, hanu yang katak hauni andet suficiente ona, noloke ita nia fuang ba grasa divina, ba maromak ninia grasa. Solok basira nebe triste, basa sira sehetang man. Santu sira tanis, tambah sirne salarasik, no mundu niang. Sira sente laran sadia nebe kleang, ba ema seluk terus. Sirene matambeng makfini misericordia niang. Hanu ing kona ba Maria, hamrikia cruz aing, ka Santa Monica, tanis bani orang mane Santo Agostino. Maromak nak filak, sira nia tristeza, ba iya konsolação. No idane sai hanesang dalang santidade niang ida. Solok basira nebe larang maus, basa sira say simurai nudar liman rohan. Larang maus, makbit ida nebe halo ema bele kontrolan ini ang ia situação susar. Dalam balong kali kita labele kontrol ita ni emoção, ita hirus lalais, ita nervoso lalais, kali kita falta ia buatin yang bolnaran larang maus. Larang maus asor provokação, paciência e adversidade, haraik ang iha sucesso. Santo sira larang maus, laos tambah sira fraco. Mabe tambah sira fiar katak maromak niak bit, sai perfeito iha fraqueza ninia larang. Larang maus halakom violência no hari dameng. Solok basira nebe hamlaha no hamrok ba justiça, basa sira sei bosu. Santo sira hakarak tebe justiça. Maromak ni hakarak atau halo iha raine hanesan iha lalehan. Sira moristir buatir nebe hanesan interreza iha ami amang. Halo itania halo tuirba itania hakarang iha rai nudar iha lalehan. Ita rona konaba Santo Oscar Romero hamlah ba justiça ba ema kiak sira he El Salvador niang. Santa Catarina de Sena hamrog ba reforma iha kreda. São João Bosco, Dom Bosco hamlaha ba fuin sa sira ni salvação. Sira ni hamlaha hetan satisfação. Tambah sira ni hakarak sai idade tho maromak niniang. Solok basira nebe laran sadia basara sira sei hetang laran sadia. Misericordia makfuang baiha evangelho. Atau sai ema nebe misericordioso significa hatene perdua, hanesang maromak fo perdua. Hadoming hanesang maromak hadoming. Santo sira mak ema sira nebe nakonu ho laran sadia kana nakonu ho misericordia. Ema sira hanesang São João Paulo II. Nebe perdua ema nebe tirunia. Kansa Santa Maria Goretti nebe perdua ema sira nebe atakania. Sira hatu rumah ita katak misericordia kura ema nebe ofende nomos ema nebe hetang ofensa. Solok basira nebe larang mos basa sira si hare maromak. Fuang nebe mos significa ia fuang nebe lafahe, sincero no transparente ia maromak nina oing. Laos det konaba castidade. Laos det konaba pureza, mabe konaba integridade interior. Fuang ida nebe buka maromak liu batotu. Saun domingo sabe dehang,
dia kliu mate duke halos salah. Pureza hanesane permiti klamar atau hare maroma ki haraine no liu husi fiar no doming. Solok basira nebe buka damai, basa sira sebolu maromak nyawan. Santu sira mak ema nebe halo dameng. Laos det ema nebe hadomin dameng, mai be sira hari dameng. Sira reconcilia familia sira. Komendari sira nona São sira. São Francisco de Assisi, complementa ema hotu ho lia fuang pace bene. Dame no diak. Halo dame hahu ia itane fuang. Bangira ita husik maromak nia dameng atau mana itane hirus larang moras no itan nia fotiang. Solok basira nebe hetam nebe ema duni no foterus tamba buka justisa basa reinu lalehan siraniang. Santu ida klori marca cruz niang. Kata sira experiência terus na sofrimento. Dala barak mundo compreende salah. Karejeta sira nebe moris tuir lielos evangelho niang. Husi martir dahuluk sira to saranen sira nebe terus ohin lorong. Perseguição nunca hamate fiar. Mas be halo fiar sai bot litang. Atu terus ba Cristo maka tu partilha en nia gloria. Também aventuranças revela aspecto diferente da santidade niang. Mas be hamutuk sira forma imagem ida deit. Imagem Cristo rasik niang. Bem-aventurança sira laos deit ideal moral sira descreve Jesus nia moris rasik. Nia mak emak kia ke espiritu ema nebe larang maus no larang sadia ema nebe buka damai nebe simuterus tamba buka justisa no nia mak ida nebe ita belediang modelu santidade nian. Loron diak bai mihotu na maroma karek ben sawain bai mihotu.